9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau university lo awe pia mo lo mo mama ni ai o fa ko tuia e lo se ne hala va lo laftani professor i lo ke foto waka pia professor to kita socio laftani o kou whatapu ki he mamangia o e wawaloa mono ngahi huelo whaafofa. Pea o kou whaapapatu ki he kakaitupua e whonua. Te whito ke matakari nana walau ana o tolu a Kempelani o kou whaoha atu me he mananga Kempelani. Pea pehe whoki he matakari talaku ki sene, mananga sene o kuia ia e whaafe ki he whiawhini. Pule lahi o University lo au palo fesa inok fotu ho kau. O kou whatulou atu he ki he tahine princess ko la atu futeka tuko aho. Pea pe ki he kautau whanua. Whara matapure mangai haa kotoa pe. Ki he talawhikau lahi reo o Tonga ki Australia. Curtis tui halangi nie ki he apiko pou ono. Pea pehe ki he kau takilotu. Ai Tonga kotoa pe mo mea mai pa te mo mea mai ki he polokalama koe ni koe lo au mo mamani. Aia koe ahoni koe tau wha maapo opo mo professor no whatua kau ai ngahi mea koa o kia mamani i he tua mamani ahoni ke whai hawa kai whaoskai alo au i he whaosinga e tauni ki he taunga onu ki he tau fo o ia mo e tau fo atu he Christmasi mo e whaostau. E kei kei tue whaloloa te oange ki a kai whahena me i sene ke ne hoko atu. Tai tali rei koe kai whahena i he e whiawhini pa malo e tau mo ngāwe lahi mi hena. Malo pito laftani. Da ko kore peke uhu whanga mua e whakatapu o swata pua mai poroka manika e. Ata peke tau whaihata noa mo tau whamao opo e tau. Pola kalama ko i lo au mo mamani ku hinga tau tala no ai ke ngai me lahi hoko. I mamani he time ki he time. Ke whai pēha hulu pēha whai pēha mea i ho tau kai ngā ki he mea koe o hoko. Koe mea lahi a siua ko ta wha koe na tau tolu ui ko wesite. O ko si au pito ngahi whakamatala mo oni ki ha. Palo pare ma o hoko i mamani o lava tuku ange mai i he media. Pea o hoko le vaini o tau nofo mu no he taimi kotoa pe. O mo ua he mea ui ko u entertainment, ko ngahi whaka fia pe mo e hafu. Kai i kai ke nofo hota aho tau kai ngā mo tau kakai hang ngahi whanua ko no sila steri. E ko kau whoki asi he tauni o whakakau ato asteria ia o fu i longa au pito ene hoko ko ngahi taha ngahi whanua lahi wesite. Kanata, Amerika, Australia, pea mo konga ko i lope koe wesite ia he tala noa koe e whakamaman lahi siwa. Ka ku tau hanga atu peke tau ki whakamao po opat na to koni ki he tau tala noa ko ia he lo au mo mamani. Ki ho tau ka ngā whakakatoa.
Ka koe pesi o ko me e mahalo te takamata me ai. Ka ke hanga pe ko hulu mai e ta whanonga e ta porokama. Malo apito kai whahina, koe tau whai whanonga mai whoki he ta uni, pea koe lahe apito ngahi mea ia nai hoko he ta uni pea koe kai ke whaalaua. Ai whetō kaki horo ai ngahi whetū kuak whakatipilo me tika koe ngahi ke whakawaha whanua. Ka koutui koe kau he ngo mea tumutumu e ta uni koe whie tuku atu peke whai hau wakai ki ai. Koe tau koe a Ukraine pea mo Lucia, a Ukraine pea mo Lucia, koe tau malohi tau lahi ia, pea na lahi au pito ai mo ui nai mo reai mo mau lahi pea mo paanga lahi, pea mo wheteke ake ngai whanua. Pea toi hoko maini mo e tau koe ni a Israeli pea mo i kau Hamas, whikawaku mo Palestine. Oku tau toi tō whanga ai i he ngai paropare ma kehe oku tae whaalaua pea mo toi whakamamahi ange. Ka koe ngo mea lalai pe ko whi tuku atu, tuku ke ange ngai wheteke aki pate vei mau ia ngai superpowers, ma ngai mawhaipure lalahi e tau tua mamani, koe tuu mai me hea United Nations, koe tau tuu he Pasifiki, a tau tolu koe ni kai watu peke ke whai mai hao kamata mai hao whamaa popo mai me o mea peu ke whi alu ki ai pe ko ho hao ki tuu mai a Ukraine mo Lucia pape foki ki a Israeli pia mo kau Hamas i Palestine, ka whafoki atu e kai whai. Malo pito laftan. Koe e tau ki to me lalahi pe, koe ongo tau lalahi e ni ko hoko i mamani, koe ongo tau ene tau ni, koe tau ko i Ukraine, pea nai aluatu e wesite, o pou ki Ukraine, koe nau whawhepaki ki Lucia, hono o hofi ko e nau whatu uta koe i Ukraine, Pea ko mea koe na e ui ngā ki ake nau kau he tau koe ni ke malu i e totonu ai tangata i Ukraine. Whakatemo kalati koe, pūre ko nau whanua. Moe mea ku fuape. Sai, ko ose po i tau koe a mahau ko tau kamata ke tau mahau. Ku mahino ia ko ngahi konga i Ukraine ku osipuke e Lucia pa kai to na Lucia pe ki mua. Pea hoko koe pea mo vete ko Soviet Union pa na alureva o tau katain. Pea koe ni oku toi aluat koe uhinga alu ke Lucia ia he ku ki ko ne hoko koe Palestini ko ni ko loto ngā ue i Ukraine. Koe ke ngata pe hono ngahi kovi i whakautau e ngahi e ria koe ni. Ka kūnau whakahue lao ka pui ke oa toi ngā ue ake a tahai a rea whakalusia. Ka koe manutui ka kai koe nia koe kau Lusia. Ka pui e vai e ke o te nau ngā ue ake pēr. Ko talo e nau hanga nā tolo o laiki whakautau e whanki whitu koe ni. He ta whaaki koe ki Lucia. Mei he wanoa ua walu. O wanoa awaf maa walu. O whai mai ai ka maalohi mai he waf tawha. Pea tupure ba ai tanko e kakai koe ni ke malu i ki nau tolu he nau totonu. O hu mai a Lucia ia kono uhinga. He ko Asia tu me Ukraine ai kakai koe foi toi ngai o kulupu na e no fo pe Ukraine o ngā ue whakatahamu kau sia mane koe kau nasi, pe koe ne malo he koe kulupu ko ia o kuhu mai rewa Lucia o ta off. Kai ke ngata pe ai.
ka koe talu e palo mesi loi koe a wesi te ia he mo vete koe a Soviet Union, koe tai mia kopatue, na nau palo mesi ke to o vahe koe o measi o siamane, pea to o le vai e Lucia a vaha siamane ka taha siamane, hahake siamane hifo. Pea osko ia o ku o nau palo mesi ai ki ai he kai ke nau toi ngā unu ngai pure anga koe na eui koe nā tōki mu a whaka i site ki he huu ke ta whaki koe a Lucia. Pea ko talu me ai si ua moe ngā ue ai kautaha ia koe ni, kautaha ki he malu i koe o Europe. O whakalahi mau pe e nau ngai whonua ia o kau ki ai mo teke atu pe ke au ki Lucia. Ke ngai kau ngā api ko Lucia. Ka mantu ko ngai whonua i nea na Lucia ki mua. Pag os matokanga ma Lucia lau talu me he waf mawalu. Hei kai ke ne tari ke toi unu wange ai NATO o fuofiange ke ka wawhonua Lucia. Hange koe ngahi whonua koe ni ko Ukraine o kau lahi ono o kau wawhonua ka Lucia. Pena e hoko e whainga mea peheke ki state ko Georgia. Ko e ongo state atu e ua ki mua pena e hawa Lucia ia toko whakau tau e ongo state ko ia pure. Pea koe mea tatau pe koko koe ki Ukraine. Pea toi haa Lucia o teke i mai ai ka whako ia. Ka koe tupuanga ia tau pea ko pou au ki he kakai ako toko lahi kau skola toko lahi taki mai ai kau professor o Meshaima ko tangata au e whakatipilometika i mamani sai au pito ko e tamataha ku ngalo iano hingoa. Ka ku hau whataha e ui e kakai ko ia mo Professor Chomsky. Ko kakai a ko eni o nau ostalu e nau tala ki he wesi te ke tuku e nau mea kone u whai he hoko tau mo Lucia. Kai peke whiongo ai ki ai. Pera alu pene tau hoko tau laftan. Ko mea ko uia ke tau ko ni ko to tonu a kakai Ukraine ke malu i ho nau whonua. Ko mea ia uia ke tau ko ni. Pera koe pou ka wesi te me Amerika, Britania au siamane France pe ua. E nau pou koe ke malu i kakai ko ni ke he nau tukua ki a Lucia o whakai Hawaii. Sai, o se fui tau koe apa whanghange ia. O koe ke ilo pa koe haa konga i Ukraine e toe. Io, pa osi ia kunonga fui tau koe a ngari more ngai lau miliona koe no aveo o tuku. O se fui tau koe a hoko mai lewa fo i tau koe ni Israeli pa mo Hamas. Tau ilo pena tau koe palo pare ma koe siua mea koe tau toi. He oku koe sio koe e whae e whonua taha. Oku hao mea kau tau toi. Koe tau ataina, koe tau ina o tau ataina, koe kau freedom fighter. Pea koe sio koe ta whake taha ke hoi mea ta tau pe. Kuna au tala nā tō koe kau terrorist, kau tau toi. Pea oku pehere wa ai whetu kua. Sai. Ala tu lewa whanua ko Israeli kua we mawhai whakau tau lahi taha i mamani. O pom ta ware e whanua koe. Koe Hamas ko foi kulupu. Pea wiano wa awha politikare. Pea wiai koe tānoa ke siwa ki loloa. He koe kulupu e nai pou i koe Israeli ke nau whihanga i mo i PLO. Mo Yasser Arafat.
ko uhinga pe ko kai ke nau tari ai whakakau ko ia fotu ua toi i uena pa ne hanga paasi ke state e ua. State ko Isileri mo ia state ko Palestine na taka. Pena kai ke nau pule i nau tolo mea ka nau whenga nau toko e veteki mau pe a loto o whanua koe ni. Konga whanua koe ni ko Palestine. Aki e nau whakalanga na tolo whike i loto pe. Pea koe mo ui mai Hamas e taimi ko ia kono pou i he whanua o le Israel. Ka taimi koe na e maulunga o pita e ngā ue sana koko Arafat. Hono teke koe ke iwe na pie mau ke whotua. Whakahoko a Palestine koe pureanga. Ia te ia pe. Ha umaire mai ke koe ke taimini. O ke airewa ki whakawhepakia me Hamas ki Israel. Ia. Pea hoko e futau. Pea koe tautea koe hu koe Hamas ki Israeli. O ku whakarea he kakai koe genocide he kono uhinga. Koe laula kuna koe nau pomwhaiteri hape nau toluia a Palestine. O ke habe pea o ku nifi e ngā ue ko Lucia na e fuu selective au pita pe na fili pe e ngā he mea koe ke nehanga o whakaauka. Ko Israeli au kai tope hei. Whakaauka katoa pe koe ni koe nau ngai whakamui na e toki o wale a mamani e nau pe. Ana to whakau e whare mahaki lahi koe. Koe o Palestine. Pena tamai na to toi e kau Hamas i lalo. Ka koe mea kou whehu i he ngahi whonua. O osi alu ho ke ni o mai me UNA e whatahalahi koe UNA. O mai mea whekau ke tau whetau. Aina? Loto ke to te au pureanga te au whiha ke pureanga e whango fulu mahana kai ke loto ki ai. O kui kai peke tuku ia. Para koe historia mea koe nina whaalawe peke mua. O te peke talango fua whanua e koe niko Isileri. Ki hatutuunia i wena. Ko whakataha lahi koe i wina maulua taha whakau tau. Ko Security Council. Whakataha Security Council. Ke tau whetau. Tutuunia Isileri ke tau whetau. O ke pehe koe ko haina le vito tutun koia. He kuia e malawa ke ia whanua tae loto ki ai pe i kaire ke hoko fo i kau. E whanua peta. O kui ko vito pawa, ngai whanua ko ia nau vi atomi, Ko Amerika pena le vito ai tutuni ko a Security Council ko ua whahoko. O si loto ai General Assembly i wena, ke tauwhi ai mea koe ni he kake whakasiwiriane, ku toa tua ki tua. O koe tukua kia koe futau tea, koe hia koe nai whai he Hamas, koe hia ia kai ke whewhe. Koe tau tea koe whiri e Israeli koe ki Palestine, koe fu total destruction. Pea koe mea umari esi o. Ilo ngai whanua katoa na pou koe ki Ukraine ke malu i nau totonu whatemo kalati mo nau whanua mo. Nau koe nau takai mai koe ke foi tau koe ni. Nau popo katoa na toki Israel. Tuku kehe ngai whanua i ulope ko nau mawahe au pita toa ke ia. O tuku mai toi mawahe mo ailan. O kamata ke mo vete rewa a i ulope ia. Pea o kuma mai whakamatala ki whalaanga ko mo vete rewa na toi. Ko Amerika, Penia, Britania, o ku nau tu malohi he mea koe ni tāna kia kānata mo Australia. Ka koe mea ko hake ai siu ai kehe koe o kai ke nau mau ka wheitu.
o te ke te mokalati he, pe au mai le ke tawa koe foi tau koe, o ke na urea na to pupu na tolu. Koe aho pe ho no ua o se paki ko ia ko whakafolau e Amerika ia ne folau tau tahe ua ki feitu ko ki he Middle East pia mo tahe Mediterranean pe o ko tu ia mamani he taiminisi o ko ke tau lina topo ko ha ko a te fito i tu ke nau pipiki ki ai o kaile pa ke to ia malo ia i uena ko ari mai he mea ko ni he ko funua ko ni utangata apa ne tama e te pompe e a Palestine ke au pe ko mea e ko tau ai ka ko mea ko tau o ware ai ko i he mala tau i he mea whaka tau nau tau o kai ke ilo pe ko fe ko ai te fito i whakau whaka te mokalati te nau tuki ai. Ke nau tu he totonu a tangata he totonu. Pera nau o mai na toke ta whakata, ori ake au pito whakau koe ka nau pupu e na tō tau. Pera neongo kui ai ngahi whakau, ki ai siwa kaku, ka koe de ki mowete koe ai Security Council he pou koe Amerika. Whai te riharewa a Israelia. Kai ke to e tokanga mai ia ka harea atu ai iuena. Aku na tō whakata pe toko. E whakapolitika re. O kamata ke o mo i he ngahi whunua koe ni oku mahau te ea ko hako ngai a whihi alahi te ea mamani i Israeli hange koe taimini. Ngahi whunua lahi. Nau whihi a pehe i Israeli hange koe taimini. Pea koe ne tū koe ni ahe kahau. E whakatu tāmaki o kutāmai he kau analaiso tau ataina. Ko nau tolu pe whakatu tāmaki ki ai. Ai mea koe ni, koe tāu whihi a koe ne ngahi whonua. Pea koe kai koe ngahi whonua i iki e ni e siwa. E he kau. E he tawhaki koe ai mito East pe koe tawha koe ale pea. Koe whonua koe ko toa ke mo Iran. O kai koe o whonua ni a he taimi koe te keke ha mahafu. O whonua koe ni una whakamahafu e rei au pito au taimi. Pea toi tū malu sia ina koe pou he tawhaki whakapolitikare. O nau pou ke ngai whonua koe ni ka mantu ma pe ko Israeli o ata kai ia he ngai whonua ale pea kola. Pea koe mea kou nau whekolo ake ai he taimini. O stala mai pe ngai whonua koe ni he kai ke nau tūna toa Israeli ke hu. Ene kau alu ti Palestine. Ka hu, koe ne osi koe tau. Pea o osi, whakarea, o koe ke toi ni fia e whonua e koe ni he ko Israeli u koe ne mahafa atom. Koe? Ka ku asi mai me ngai whonua e koe ni, o koe ke nau toi ni fia mai na toke mahafa atomi koe. Aia, koe hau koe a tai ni fia pe he si o koe hano uhinga. O koe hano uhinga. Pea koe mea le mai ke sio ke Amerika ku alu koe puleanga whakuta maki tahai e mamani hau. Ka koe tau whakatau anga pe sio lahe o pito ngā alelei nau whai he ngahi teknolosia. Tau whakatau anga pe whiri atu whakakai te nau lawa pule i Amerika kai oua pule i he ngahi kautaha koe ngahi mea whakautau koe. I koe palo pale maa iena, ta osta noa kei osi koe mea pēni ene whakatokanga ke kau taki ko Amerika he taimi koe. Nā hoko mea koe pēr hoko i he aho. Pēr koe tau alu koe ia koe tau tuu koe tim tau alu ke wafe ua whaasi ua o ko tae mahino au pito ai tu unga ia koe tu o tua mamai. I he ongo foi mea koe nu hoko ua pa kehe me iai koe tāna ki atu i o lunga,
ai ngahi wheliua ki whaka-ekonomika. Ai hono whokotu koe whehanga ai koe ke wesite ui koe BRICS. Pea ni ongo nau ke ngā ue lahi au pito ke mea kapaanga. Koe whotu o ka ko osiangi ai matangi ia ke ngahi liliu lahi. I whai wheitu lahi o mamani, i he mea whapaanga wha mamani lahi. Ki he kaha upe toki asi maere waia i he uafe wawha. Ka koe mea lahi, koe mea wha ekonomika siwa, koe mea wha politikare, pia moe mea wha kau wha maa opo mai koe ia. Ia ngai tua mamani. Pia koe tuu koe Pasifiki, koe mea koe e whakatutama, ka tau tolu he kukau Australia ia i he ngai whonua lahi koe ni wesite, pea o kutu he Pasifiki, pea koe ha e ne wesia ki tau tolu e ngai whonua ngai whonua Pasifiki he ne tu e kau, o ku te tuku ke tau wa mua ke tau who'o, ka tau sioki ai, Maria pito. Ka koe pia siua. Ia. Kai whahena, whakatalanoa o ke whai, pea o koutui o ku asimai ai ngahi whakaukau, ngahi mea Maria o ku hoko, o tau kou whielawe pe ki ai, na ke talanoa ki ai i he whewhusi aki, pea moe wheriuri waki, ai atamai, mo whakaukau i hono tau kawe i hawha ahinga mea. Aia koe, na ke whaatata ake tau koa i Ukraine koe pia mo Lucia. Koe poini koe ne whamamawhai, kono whamamawhai ke malui pia mo malu aia koe right mo security a Ukraine koe sovereignty, koe whanua tau ata aina. Aia koe poini mamafa ia na whai ai tāla ngā pia tau kawe i Amerika, na ke hanga o mai ane nai. Ka kou toi whia lawe pe kai hono mahu i ngā, hange pe ko ho tala noa, ko ne hau koe ke tau koe ne Israeli koe ne pia mo Hamas. Ka ko Palestine, o kui kai ke ngā o aki rewa ai fo i tau kawe koe o e tau ata aina, pea moe malu ai totonu, ai right, pea moe freedom, moe tau ataina, moe malu, ki hitu koe a Palestine. Aia pea na ke o sta anō pe ki ai i heta proklama whaosina ta laurea lahi ki ai. Ai i kai ke lava ke pure i pe mapure i e hawhonua ia a Israeli. I umea lahi ko nau whai, te kai e nau talangofua, nau tolo he mea lahi ki United Nations, pe ko Amerika ko nau hanga malu i, pe mo lehi i ai hanga nau tu i hake loto, o ku toi tu pea Israeli au kai ke talangofua ia he umea lahi, pe whangaongo, pe whapapa ki Amerika. Pe ko mea ko o kou whie o mai e poini ko ia, na tau kawe i he ai malu tau ataina mo to tonu a Ukraine. Tau hao koe i he, koe kau tama pe koe na nau hanga fuhu i he, na womi nau tolo fuhu i atu ai fo i tawhaaki ke he ia. Aia nau fuhu i nau tolu ia ai mea koe ke whai e Israeli. Nei kai ke whai e fo i fuhu ta tau ke nau mai o tu o si malu i a Palestine. Ke he kau Hamas, ke he whanua ko Palestine, ka kunau fuahia, pe nau kau ngāhia, i he mea kono hoko. Koe tū rewa ko ia kai whahina, i anga hova kai, pe nā ke tāno mai ke BRICS, ke tū ai uwhanua ko ia, ka maita ke nau hanga whawhepaki he uwhanua ni i ai tū a Amerika mai tū a ekonomika ko ia. Aia koe tau sio rewa ki fwoi whakaukau koe ni, fwoi mea pe koe taha koe ia. Aia koe totonu ia moe tau ataina moe malu, o ku makatu unga pe ia haloto ki ai malohi.
ai hange ko vito ku vito pe isleria na e vito he ke ta fa ki ko na fenga ke vito he ka kai ke kai pane hanga e fa pa ngai ka ha ko ki he mafuria fa pa anga fonua ko na fai no ta palasia mo no ta moloki ai ki fonua vai ko Palestine ke to fa foka pe kai faina ke fa ta no mai ke malo ko ta whaki whakakautau ia ko si mahito e siua malo. Ka koe whai whakaukau koe nai o mai ia he tau e lau wafe ko osi. Koe o mai ia he tangata karisi koe ko Parmenides. Koe tala noa koe ki justice. Mo tala noa ke toto luna whai koe e sokolo tesimo mea. Kia Parmenides ia na le fotu mai whakaukau. Ko toto nuia ko mea ia e malohi. O koe keha toto nuia e vai. Maria Pena, rahi hono, ko hao foke kai society ke alu mo hao koe whakaukau e demokrati mo hao Ka koe tama maari e ni apa me tise koe ene ngai whakaukau maari e pa koe taha o ona ko ene tari ki e nau tipeiti. Ai fo ilau koe ni. Pea koe me aia o asi mai koe mamani ahoni e siua. O koe keha totonu e ai vai. Ko totonu, koe urunga ngai o e malohi. Koe mea ko asi mai koe taimini tau te fok tau tolu o lau ia whetau ko si e tau ngāwe. I e ngai koe mea koe. Pea koe taha, koe ngāwe koe ni koe ai ngai whanua koe ni ko hono kehe mo hono ekonomika, kehe pa mo hono polimea whakapolitikare, geopolitics, so ui pego geopolitics, i mamani. Pea kehe hono mea i mea whakautau. Ko mea whakautau ene o ngā awe aku hange hamala a ngai whanua malohi, hono tā i haki whanua sisi. Pe koe hae uhinga o koe mea ka, koe mea kehe ke whakaukau. Ka kostau toi foki tau toluia, ki taimi koe tau e wafe ko osi e tau mea ko whai asmai ko heni. O hage ni ia, ko osi na tau tala noa foksi ua, to tonu ke toi whai kia si ole rei ke mai mea kone ui koe. Ngai to tonu wha demokrati, o kui ai pe. Ka koe ai koe ke fio koe mga pure anga whakaure papirika, ai ni ko o kui koe ke ngahi papirika o takia Amerika. Na tau lawe ki mua ko osi to'o na e pu ufi aki pefu sino i wha ekonomika ai e demokrati ke whai ngofua hano tu waki ke kakai galere ma mo una e whanua mai hama. Ka ko taimi e nia ko matu o tu ai capitalism ia kene kei puke fupulu pa kosto o yauri ke tawhaki. Koe hae mālohi e iu e nā ke kei puke, ha pulu, whakatemo kalati ke whanua, e toku mahino le rehe tau whou e siwa. Ka koe ngai whanua lalahi koe na nau pulu a ke temo kalati o laku katoa he bebe. Nau asi hake nau tolu ki tua koe mea e ua koe paanga, moe mawhai pule. Pea koe ngahi mea koe ia o whakamālohi aki. O whakairia aki ai mea tau. He ko te kei ke au ha whanua ia puke he ake mea tau, o puke e ha private. O kai koe pule a ngā o kuia, pule a ngā pe kuia i. Ka koe pule koe mawhai ke alo tau mo me o pule ia he kulupu. O kai ke pule ia he whanua mona wharearea. A mea koe tau he tai misiua. O kai kulupu pui au nau whatu, koe tau i mamani, koe nau mea nau ui whaka ekonomika. Pea ku nau kei viwiri pe nau tolu,
I he mea ko ia o au ki hahoni ko ia ai ko tau fo o. E kai whahina. Ko ia. Te whaianga tala noa ke foi poini ko ia ko tui mahu inga. Ko tala noa foki na ke o tala noa pe ki mua pe aku tau whakatokanga ia mea ko ia ka ke te hanga mua o toi ki whakai ki. Aia ko foi whakarea ko ni na ke whai foki na ke pehe. O ku ikai toi pure i e wharearea pe ko e kapineti pe ko e mawhai pure whapolitikare ia ai tau. Pe ko hono lereaki, pe ko hono tuku ka ku mei ke uesia mo pure e atuia e ngai kulupu a whau nau whakaukau. Pe ko ngai kulupu whaka e business, whaka capitalist. Ke toi hanga mua o toi whamatala i ange ia, ai fo i tuu ko ia, ai fo i whewhusi aki ko ia ai mawhai whaka e paanga, whaka e nau whakautau me mawhai whakapolitikare o hawhonua. Mo ne mawhai whawaha apure anga, Ko si hopo hake fo i kulupu ia a capitalism ki o lunga, siwa. Mare. Ko whaunga whaka capitalism, whaka business i mo me. Ko mea ke hene au ngana ke whonua pe. Ka kono purei. Ko si hopo hake fo i kulupu ko ni ke o lunga au kui ko kakau olika. Aia ko pehe ko nau toki asi ni pe na ikai ke nau i na ke nau hopo pehe hake ki mua ko winga whakarea. Ko nau toki o mo e ku nau matu o tu he ku ai kakai ai whakatau taha ia siwa. O kulahi e nau paanga na toi paanga e pureanga. Okay. O koe ngai pureanga lahia, ulahi ange paanga e kakai koini. Pea ku nau aloha ke rewa na tolo pure. Pea koe taho nau ngahi malo hinga, koe ngahi mea tau. Pea koe nau polo kalamana to ke whai peha tau i mamani ka nau mau paanga mo tu maari. He koe ne tau peha ki whonua, o koe ke loko masiwe siha mea tau. Kuo nau whaka mea tau, koe ne osi ko ia, ai ki tau ko hoko ko ia. Kumo ua whonua ka nau tolu, whiunga mo lau piriona lahi. Koe. O koe nau mea e o whai holo i mamani, o nau alu nau toko koe nau toka nau toke politiki mo e haa. Koe nau toka nau tolu he ola whakapisinisi koe e ma me fo i tau. Koe mea e o whai ngata ai ke ta ofe mea koe tau i mamani he ahon. He koe kakai ni o pure i pena e te kai ke aha kuonga pehei. Ke aluha fo i sino pehe, o ngā wea ke iwi whakau tau hawhonua, ke whai ake mea ngā loto ki ai. Te kia kuonga pehei asio. O koe mea e hokoi he ahon. E unau osmahino pe unau pure i tere na toko ko whunua o Amerika. Koe ne fui whakau tau anau pure e kakai koe. Ko Britania. Koe ngai whonua la lahi e o kutuu koe he wesi te pena e tuu mai koe he liberal ki mokasi. O kai ke te aha whonua pehei, koe demokratia tai mini mahalo demokratia ka saina ko miusia. Mo lusia he ngai whonua koe. Ko inga whoki ke ne hao koe ne ai kulupu whaka business ori ka ki koe ni bea mo e nau paanga mo e nau tau o fu mahino au pito e nau hanga e nau tōria o uesia mo Iyo ko ulaki mea e kau tak wha politikare iyo ko ulaki mea na whai i piutini ko ki lusia siua ko hono tūri ki kulupu kai ori kaki ka pau ka ke nau fie ngā ua ma e whonua pera nau mawahe me lusia. Nau whengo laki mai nau whea Britania, Amerika. O nau o mai ko mea koe na nau ai ko lau temokalati, kau kehe foke whunga pu e a lusia. Pea koe mea koe lava mea koe ia koe sai au pite ngā a Putini i he mea koe. Pea o ke iai pe kakai ia ka koe mea ko nau pure i ke nau ngā ue e whonua, mo e whakalakalaka e whonua. O koe koe nau ngā ue ma nau tolpe. Ka pau lewa o ke whia ngā ue pe koe ma au.
Kana ke lau piliona e fonua. Malahe ko me lusia ko i fema ko ia. Pea koe mea ea na uaki ngā ua ia whakarelei whakapolitika rea na whai he tangata koe ni. Pea o toko a kia koe sape a ue stepe tu maari au pito ia. Ngahi lau ia koe a koe ngahi tāno a pia siwa. Ka kui kai ke he koe o kuia e siwa a tangata whai o ngongo lahi au pito ni ngā au ke he tau. Ko tama asteri ai ni ko tion ko koe ke maono whakai ku siwa. O ne pehe eia koe whai ngata a koe kaimini koe tau aki koe propaganda ai tuu aki whakamalanga koe loi hamea. Ono mio i koe o tala noa kia whahinga narrative ke nofo pe eia o tala o saie mea koe ia. Koe pehe koe unau whaawirahi koe propaganda ai mea koe ni ngā ueaki ai ai ongo ke fulihi a ke hatui hakakai o whakatuku atu ke whakalelei a ke tui hakakai. Ko whainga taha o tau he ahoni. Ko tuunga miti au fu malohi au pito. Ke lava ke hoko mea ko ia. Aini o tau sio ke ai ko o kulo toka hoko i wesi te sio. E kai ke tau peta tolu koe ke propaganda a Lucia. Mea ka koe mea tau lahi au pito ia ahoni. Hono ngā ue ake mitia ki hono whakatafoki hatui hakakai. Aki ha whakamatala o loi. Ka koe mea tau tuke tai minisi o koe tau koe wafe wafa. Koe tau ia e mahino lele i hange koe ngā ue ko whai he bricks ke nau ngahi mea whapaanga. O toki asi mai e ne mau ana ki he wafe wafa wanima. Pea te tau toki sio rewa mani koe hae tu unga pau e nofua. I he tawhaki pene u whanua la lahi siwa. Ka mana tu i koe tau nofo, e lahi koe e tau whakaotu motu. Koe hae anga o tau tu unga ki he kahau i he ui koe geopolitics a mamani. Mea wha politikare a mamani, mea wha kautau mo mea wha ekonomika. O si mahino hono halanga o na ia. Ka ko whē mea te tau tuku ai e tau hanga o ngā wei ai tuunga koe ni kua o kia mamani fu ou koe ni. Oku i kai ke tau ilo siwa pe koe ha ai mea koe oku e tuku kia i he wafi wafa. Ka pai ke o sio siwa o whaha toko tokanga ke nau sio le lei ke kai mea koe o koko. E kamata ha tala noa ki ai pe ko ha toka teu ki ai te kahau o mea peu tau i loi. Koe whiha noa ki alu koe mo hiki to tongkoloa ki onua. Ka te peke hata e hata mai koe ha koa o hiki to tongkoloa. Ke mea whakan whakawaki mo e tau, tātou whak mai ki Israeli mo Palestine o ku asi mai ai kau eke e ni ihi pea mo e kau commentators o au pe ke kakai i United Nations. O ku nauhanga o whawhehu ia, kau ataina pe whaka u whonua ia ke nau whiri, ko wheta whaaki te nau pōpou ki ai. Ka koe ne hao koe ka tau tolo e Pasifiki, o ku kau tau tōru e tonga mai ki motu koe ko Palau, ma toi ki motu mahalo e taha, i tu mau au pito pe ia he pōpou, i kai ke mahina po pōpou pe ia ke whakatonu hia e tau, ai pōpou ki Isileri whakataha mo Amerika. Pe mga he whonua kona na ke tara mai whafua ke whaango whutupu. Ka koe nauhanga whawhehu ia, ai hao koe ki tō ngā, ai tū koe a tō ngā, koe ai uhinga pe he tangata e kaha. Koe mata koe uhinga o ku pou tū maua a tō ngā ki Amerika mo Isleri,
pure anga kingdom ko e niki motsi si ko e niko uhinga ko e tui whakalotu. Pea o kou lawe i pe foki e kai whahina ko e pe whikau aki foki a tonga mo isleri hanga tonu ia ko e lahe unau tau ia a tonga ko o mai me isleri he tau e nia whiha i he kumana tu i pe e. Kaku ke fie whai halawe hei ne whai fuke whehu ia ko e niki he tau e pare mea ka hua ka meriko. Pana ne tari pe e ia ko e tu uni pe ia a pure anga mo e kapneti ke tu uni whaka sovereignty na ne ngao ia ke fwere ko sovereignty ka kou fie whakafoke atua na whai mai kia hao tā naki ke fwoi tu koe atonga i he tau koe ni. Io kwatonga asia ke pe foki siua ane e koe ni. Pea kosi mahina pe ia koe fuka koe to ako whanua karistiane. Ke whanua siu foka isleri. Koe ai po koe leo koe loto isleria o nau tiu jeisi nau tongu ia o tatau pe kehe karistiane ia ke loto fasite a ia. Ianga e nau tuu. Pea hange o kai ke fuloko mahalohe karistiane ai. Ka koe pehe poki koe huunga mai karistiane me he feituko ni hake loto. Ka tonu lewa ke tau fu tokanga au pitoki ai siua. Hei kai ke hoko e tau lotu a tau tau ke whakatonua aki. Hano toha, mohono laiki ha to tonu ha akakai Mare. O tonu ke tau toi ki tokanga ange he sai e tau lotu a tau tolu ka pau te tau teke atu ai whakamerino. Koia? O te tau ola tato kau ka vai tau ata to whakaukau koe whakamerino ke tau tu tau tolu. Pea u tau ataina whakaukau ia koia. O kai ke u pou au ke whae mea ko whanua lotu ki tau tolu. Pea tuku tau hanga kehe tau tolu me he mau ko hoko he tau. Pe ko hei ku ne whae mau ko ia. Pe tau hanga tehe tolu me ai. Ko uhinga pe ko whanua lotu ki tau tolu. Alu e tau lotu o wha teke ake hakaweinga o ku sai ke whahinga tangata whakatoa. He ku tatala mai taimini ka pate tau sio kei siua o ku e ngai whakamatala he taimini. Ko mea koe na e whai koe he kau Hamas e oki ai. Lahi ngai whakamatala ia koe loi. Koe ngai nau whapong koe kaka isleri. Iyo. Koe lahi ngai whakamatala ia ko hawa. Me he ta whaki pua e kaka isleri. Mo ta whaki koe ai whakamatala koe Hamas. Ko mea kou tuku aki i ai ki nau tolu, o futotu ai a mehe mea koe nau whai. Koe moni ia ka kohange ko lau koe whakakuta maki o mea koe ni he koe two sides of the same coin. E sio ai kau Hamas me he ko kau freedom fighter. Ka koe mea ko o whai sio koe e whanua ko nau. Me ta whaki koe o nau pure i whewheka koe ai ngai matakari koe ni. Koe terrorism. Pe tau iro pe ai fuka koe ia na hiwa kawa ke Amerika he taimi koe whai ake ngai tau lahi. Tae whakalao i mamani. Pea mo toko ngai kau takere ngai whanua ni. Mau. Koe mea koe o whai isileri he taimini, koe mea na nau whai koe ke whanua ko Libya, na whai he na tō ke whanua ko Libya, koe mea na toi whainga pe u whanua tatau ke whai ke whanua ko Syria. Ka ne tae o ua hu maalu si au malui ai whanua ko, ni ko swa auha e kau. Pea tatau pe mo na u whakauha koe na whai ki Iraq. Ko te sio ngahi ponua koe ni he tā ko nau misi ume. Ngā ue whakaofa koe ni na koe. Na e laiki kātoa he tau e ukolo koe ni. Ko
ko project lah ka ki me ko katafe vai na fai e katafki I Libya ko project ma Afrika kato siya ko na wa tu pom pe fu project ko na tayo ka ko irrigation system ia na langa ki ai ke mo we ai ko la Afrika ko le ava pe ko na o pom o tau pom pe ai ko ke na to ka me fa kau na ke fa mau e ka me fa kau ko mau e ko infrastructure o ufo no ko water ko sewer ko hafu o hila hafu o nau ke whainga tā ia e o au ko ngā hia e ngai whanua ko e siua pe o mooni a Afrikai he tātua ke puke a pitini he kule whaifu hia whaka kautau pe tamai ke moto ula ke o puke mā pusi mo Obama mo Clintoni mo mea ke hopoi pe toki puke a te matobi Afrika ka pau e tu uta hena pitini ke almo e kau he ho. Ka koe ka muki mane tai mini siua, rewa Afrika, e sia ia o mau au pito mai ngā ue a siaina me he whalala ko ia. Waha ke Afrika whinga ke ngā ue a ke ona wifa ekonomika ke whalala ka e whanua. Pera koe fu Saudi Amerika me tatau. Pera koe mafuri wha ekonomika ia siua pa I he taim tatau o kuna uia e whakautau. Mo mea whakapolitikare koe tuunga whakapolitikare mamani. E tok mahino ia tau fo o siwa. A tala noa ki ai. He kono o hinga. E liliu lahi ia koe tuu koe iu e nā wakaina tau ki he tau tolu ia o malu. Ai tua iu e nā. Koe ne tuana koe ni o mahino ia hono ili ngā wehe rere mai koe tauni e ngai mea ku sio kia mamani. Pea toki mahino le koe hahono tuunga ona. Mohono whakalere I he tau fo. Ka ulahe kai mea ea siua koe tau alu ke tau fo koe fo I whaka ape mahalo hongo fulu. O tau alu mo fo I mea koe ape te tau koe whaka ape koe fo I kai mahino e hongo fulu. Kai toki whakafotunga mai hono la ona I he tau fo mo wa whiwanima. Ka koe o whange pe siua o tau sio whakalere mei tonga. E tau ngā wehena o nā tau sio foki he interview o minista. E whainga atu koini a pare mea he whainga atu koini ke tau whiri pe te tau kau ki he muesite pe te tau kau ki siaina. Ka e nofo e pare mea I he ngahi project whakalalaka atonga. O whe pe paanga me ai pe maa paanga me muesite pe maa paanga me he isite. Ko e mea ia amu. Ka ko e panke o si whotu uia maa e bricks e siwa. Ko ne ngā we ana ia, ko e no ke ngai whanua ko e una ulanga whakalakalaka ke langa tō. Pe ko e ngai Fair Nation. Ko he ngai pankei whe. Pankei tatau tō pe ia mo IMF. Oh, ko whotu ia ngai whanua ko ni kou nau ngā unu ke mawahi. Ia ko si whotu ia, ko e ulapure anga una no lahi ka pe ai, ko ispite. Ono whainga I ke langa e whanua. Aia, ko tu ure vai e kai whahina I ngā uno e ngā whanua ko e ke nau mawahe whaka ekonomika e whakatupu lelei au pito I ke he tu a mamani ko ke toi hanga I Amerika. O monopolize pe ke de pure I whakawhahe taha e mea lahe a mamani whaka ekonomika. Io, alu rewa e mawhaia o toki horoanga no iwi whakapaanga ko puke aka mamani he koe whakaanga I lahi me priksi e whonga ngāwe ai e mai wha. O hoka te no ata e mai wha kono tāmate kita. Koe u whakaanga I ki ai
me he BRICS pang fotura ai BRICS ia ai panke nau tolu lahi o nau kamata me ai. Pea os kamata ai no ia ai ngai fonua ke nau langa whakalaka. E ko hinga puteni ke BRICS na mawahe mea Britania, o alui ke Amerika, I kai koe mea ia koe ECC ia siwa, na mawahe mea Britania. Ok, kau kai ke kawa Britania he BRICS, O kai kau ia he BRICS, koe fonua koni koe no lahi taha ko asmai ai ko spite, ke nau langa whakalaka. Koe tata i maa koe tata i mie o ku toi e ta minite nima ka koutou fie whakafoke atu ngai whai poini koe ni e kai whahina ke whai mai mua ha talanoa koe. Nā ke talanoa ane nai ki he fo i ngā unu koe na as whatokanga mai a Lucia ke ngai whanua i he nau ngā unu ange. Pea ku hoko kone fo i tau, tau pehepe ku i kuna Lucia ia mau e toi mau atu ia ene u whanua konga whaka e kere kere, ene u konga kere kere, konga whanua. Ka koe whainga mua ha toi tānoange fo i poini ko ia ai ngā unu, ono tau pehepe ko e teke Amerika nā tō ke nau ngā unu atu pe, ke nau ngā unu atu pe, ke nau toi ofi pe te nau kaunga atu ke ngai kau a whanua Lucia. Pe tau osi ilo koe fo i mea lahi a koe na e fute lahi pe a Lucia tā i lahi, tā i whawarewara i Ukraine. Ka koe mea koe kou satu ke ai he ose fo i tau ko ia, ko mao e ukonga whanua fo o ia Lucia, ko koe more ia ko i Ukraine o more. Pe koe fo i tau rewa koe na Israeli koe mo e Hamas, ko more a Palestine a Hamas ia, pe mo Israeli, kai more a Palestine ene, kai ke nau kau he tau, o more o nau ngahi konga whanua, o ku asimai, o ku puke e Israeli, pa ko Israeli nau nofo nau tōru ia i loto maari e Fuloto City. Ka koe me aia ku pehe, koe wheinga a Israeli ke whakalahi ho nau konga whanua, wheinga mai a Palestine hange ko tala no ane nai ke whakakaukau koe mei mua, o ku toi teke mai Hamas ke aie fo state e ua. Pe koe hange koe ngai teke ni i koe teke ia pehe ke tamate a Israeli. Teke a Israeli ke tamate e ta whaki koe. Ka kou ku whilawe pe ke ai, he koe hongo whete ke aki ko ia, mo hono kapa o mao e uongo kongo whanua, o ku hoko lo ua he whaitau koe na i Ukraine mo Lucia, o mao kere kere mao whanua Lucia, pea koe ni ko Israeli mo Hamas, kai mao whanua Israeli me Palestine. Io toi whai pe me Israeli me a koe ia, he koe ne tui ana o totonu, ke ne mau e ia ai Palestine, ko West Bank, ka mo Golan Heights, na ne mau koe tau e tahi wano fitu. Totonu ke ne mau katoa e whanua koe ni. Ka koe mi foke koe ke ne mau e whanua koe ni pia langa ke whakalakalaka o e whanua koe, ke sio whanua koe ia e sai. Pea ka koe ne pule ia na ia ku whakati tato au pitoe ke ngahi mahe koe ni, koe ke sio mai ngahi mahe koe ni ua hanau ka hau mo Israeli. Ka pau na toi whakafotunga nge Israeli ia e ne pule, kia whainga mea ke tawataina autonomous kai ko fo state, a Palestine, kai autonomous, pea ai e ngā weke sai ke kakai, ke ino he kakai ko ni sai na no he malu Israeli. Ka ewa te ha fetuku ato no kakai, pea turi kakai ko ni ke nau mawahe no nau kere. Ko mea parema. He ka pau nei alu a Israeli ia, ke whakate mo kalati ange ne ngāwe. E kai ke tui au mahalo tāri pe kakai a ko ni ke nau nofo ko state ke pure anga ko Israeli. Ka
kau alu ia ke whakaau he kakai ko ni turi mo nau hitu, kai o atu hono kakai o neia kau siu nai nofo holo i Amerika ko whepua o tānaki atu ki ai, ke ne nau whetonge kakai ko ni. Ko hoi mea ko ni he kai ke lava ia siua. Te kai ke lava ka pau he whakaukau e Israeli. Kana taimi nai ha Israeli ke te mao ngai ko whunua ko ni. Kene ai e kakai ko ni ke nau ilo, e keheang e nau mui o ka nau ka nofu i he malu malu e pureanga Israeli. He koe tau kou whia hua atu e kai whahina. Koe hanga kone e lusia koe o to'o ngahi ko ngā whanua koe i Ukraine koe na nau kapa. Koe whai tūrewa koe ia mafuri hake pe ia whakalere whakalusia ia pa kurea whakalusia pe whoke kakai ia. Iyo. Aia koe poini koe ai ukai ke nau hanga o tūri e kakai koe ni pe se e nau tolu me ngai ko ngā whanua ka kunau whai liri u kakai hake pe o lusia. Aia koe hinga ke poini koe ia koe tala noa koe ki Israeli. Ka pau na nau hanga peo ai pehe ka Palestine ka ko pare ma ko na hange ku ke hanga o mai ko nau hanga turi nau to o turi se nau to re me ai ke nau mavahe ka kai ke neutralize ai pe nau to luai he ke o hinga pehe turi mo nau ngahi kere mau e ngahi whama o tu atu pe mea pala wa fu ngou e olive ko unga ko mafola ko nelang o ilo le mai kakai ko ni he kai ke ai kana no foi malu Israeli ko na osia ko foi tau mo ai ke fa au ha na to io ko tau mo ai ke fa au na to pe ka pau na hanga Israeli ka ko fatala no ka pau na hanga Israeli ko taimi fe unga la ke ngawe ke ma o falala ka kai ko ni tuko nau ke toko ni i nau tolu he langa mo mea koia whakalaka. Nau tuia na kai ke paro pare mai o ka pau te nau ai ko state o Israeli. Ko wahenga o Israeli ke nau autonomous i wahenga o Israeli. Ka kuto mu ia si ua taini. O kai ke pehe e lusia ia o wahe koe ho konga koe umau e lusia. O ke no foko ka umau e rei umau e tangata lusia. Aia foi poinia e kai whahina o kumahau inga o mai e foi. Koe foi whihawa ki laha ia Israeli, koe nau hanga o se e mo kapusi a kau Palestine me he West Bank he ngai konga ko nau o se hanga to o. Pea koe ni o ku asi mai, te nau te o whai fo i mea koe ai loto Palestine, he kona unau ke i hanga kapa a loto. Aia koe tau wakai koe ki ai, he kai reu ke aha ola le lei, koe fu mau lahi ai, koe hange koe poini koe ni e tatara noa, he kai ke nau lava o whaka auha kakai koe ni ku tau o si ilo e mea koe ai historia. Ko ki nau tō luene kai ke lava ha kakai mamane o whaka auha nau tō ke osi. Ka ko ke hau e kai whahena koe ngā koe tatai mi ka alo mai ke te whai moa fo i a whangatuku wha maa popo whaloku fuange o mea koe ni mo ne whekawaki mai mo tau tua Australia ni pea mo Pasifiki mo tonga i he o mea koe ni o ku wha osi ake tau ni. Neongo ku ke ostala mai e to e mahino ange e tau tuu a mamani mo United Nations mo Amerika mea i he kamataanga i tau fōo. Kai whafoke atu ke wha maa popo mai malo. Ia si oa mau i ngā pito peke tau. Mau e tau whafofua ke tu unga koku ia mamani hono mea wha ekonomika, no mea whakautau, la mo e mea wha politikare. Ke ki mahino ka tau tolu, he ku tau no fo ai, o tau loto ai. I he mea ko ia pe mau e waha tau whakafuofua, ko he hae anga tua mamani ke he kahau. E tu ka ngai whunua lalahe ko Siaina, nge ko Lucia, nge ko Amerika, ko Kanata, ko ngai whunua pe Britania. Ka ko lau e ui e tu mai koe a Lucia mo Siaina,
ko ngai fonua ko ia whawhe paki ko ni ke ngā ue ko e kau oli kāki e ngai kure anga wesite. I he taimi koe nai toko ai no pulupulu wha te mukalati ka te ke utua atu e paanga ki tua. Ko pure ko ia o whawhe paki lahi au pitoki ai ko mea ia o whainga maaria mamani he ko tau alo ma vai ua vai maupe a ta whaaki nau teke ngai polo kalama. Whai kono mika tokoni ke ngai whonua. Pa koe ke upehe au ia koe o whonua koni o na hao ka i he tuu whakamamani lahi siua o ku kau ai e na whawhe paki ki Amerika mo mea o mea mau e mamani hano whainga maari e lahi ke whaihanga au ke kau. Pea koe ngā ua lahi kau whai ke hanga mai me kau e siua mahalo kono whakalelei ai United Nations mo e anga e ngā ue. He kumahino ia he ngahi crisis la lahi peheni mea kai ke ngā ue. O kai ke hane ngā ue ana. Pea e ako koe mea lahi a wako e mamani ia mo ngai hono waki ai. Mo e whiauhi koe ni i he tunga whakapaanga a e BRIC. Pea mo e wesite. Ko e whiauhi ia e sai au pitoia ke ngai hono wa he tau fo'ou. Ka ua tonga po Pasifiki. Koe hae mea lelei e mau me iai. Pau te nā mai na tō fō mano o saiange ai e mai wha. Tau o tato no me iai. O koe ka mea ia ku kou. Ka pange koe ni koe ta whakatoka ngātu. O koe koe uhinga o karistiani e au ke pou i a whahinga ngā ue hala o whaihata. Koe uhinga pe koe tama o pehe o koe pou ke koe karistiani. I kai. Tokanga o pito koe ki ai mo karistiane mo tui ke pou pe koho tui mo mea koe o alu ki ai. Koe hala pe ke ai o hala. Koe tonu pe ai o tonu. Ka koe pou i koe ke tui ke a whonua o te sio ato o tāpalasia. O koe ke uilopo whain karistiane whewhe i a sio. E ko maari e foke e ko lotu chiudaisi foke kau isleri ia. Ka koe mea foke o tala ia koe kau isleri ia koe na ai State of Israel ia koe kau tae tui o tua ia. Nau foko tu. Iyo kau tau ke ala tu ki tau tolu. Koe ke tau te e mai tau tolu pe koe haa tau tolu kau karistiani. Kai koe. Tau ala tau tolu ki ai koe fo historia. Ka koe ia tau ke kau a. Nofo koe mo lotu ia sisu to hau me iai. Ka kui kai ke to iai ha mea pehe ia i he taimini. Pea to tolu ewa ke tau atai na i ho tui whakalotu. Ke whiri ke mea koe o putoton. Paurewa si o putoton ke malu i ha toton whakakai o ua whakai haua ki nau tolu. Ke nofo ai. He koe ka whiri o whaingata. Ko whiri ke whakamerino. Waina? Ko ngai whonua koe te au tupu koe na e whiri he whakatataha. O whiri ke whakamerino ta ofi tau ka whaihatala noa. Ka kue sia ia hange koe tau lau siua. Koe hau he taimini koe mea taha koe aha ke sio koe ki ai. Mufuoroa e tau hanga o ori aki a mea koe ako ke tau taha noa. Mola. Ki he relei ko e tangata whakatoa. Tau lau i awhi tau ngari ake mea koe ia. Tau lau ki ai e whinga tangata koko Aristotle e kalelei i hanga e tau tala noa koe common discourse. Pea li ake mea koe ia umai. Kau toki hau e ke tumutumu asima he taimini. Ko tau au tatolo mao mea kehe. Kau kaji tau lau tatolo tala noa. Ma e whahinga tangata. Koe ke te loa. Kau pao ka koe ofa pe ko tau ki kohi kono whahelo au ke tau whinga ia ke whakamalohi e tala noa koe ke whalerei. Tau la sio pe tau toha tau kakai ke whalerei e tau tala noa ke iaha no uhinga ke koe whahinga tangata ki tau tolu. Kau kai koe tau tala noa ke ki he whekainaki moe ha. E kai ke langa iho tau whanua tau tolu ia. O pehe pea maman si o pe lahiange.
ka ku asi mai he tumu aki o Paraparema ko kai ke lava tangata I fu poto ko ni ku la wa ki ai poto tala no koe na ula na to tano tama e fonu ko ke to tano ke fonu tama e fonu ko ta te sileria ke to tano kata tama I kureia ke to tano kata alo Amerika yang Britania o tenge kakai ke o te na tala no o si o me pe ia ko ki civilization pe ka pa te tau hoko ate umea ko ni ko tau o si siwa me funga ko mama ni mahalo fo tunga mai fo ka wifi mai ha fanga ngeri o puanga Koe me e te tau hoko ki ai kai whaina ka koutui ku whiunga e ka Porokalama. Te tau hoko atu ke whangangeri ke nao maa o whangalere. He lawange whangangeri o Talanoa. Kai ke ka kou whamalo lahe apito ke te koe I he lawane reia e ka Porokalama. Whahoko e ka Porokalama whao se lo au mo mamani ki he tauni. To e ka Porokalama ki he ngahi teori fo mo lo sika. Whao ka tānoa ki he tau Talanoa hange ko ho whama opo. Ko e tau Talanoa ko mea maho inga ia na e whatokanga mo whenga mai ke ai a Aristotolo. Pea ku tau toi whenga tau tolu I he lo au ke whengai mo tau wheako aki mo tau community. Pea ku Paraparema mamani ko e tae Talanoa. O tau Paraparema he tau community ko e tae Talanoa. Pea mo e Talanoa tae uhinga mo whelau aki. Whekainaki I he Talanoa. Ke Talanoa lelei. Ka kou ofa laiat ke te koe, pea kou ofa ke mo tolko toa pe mo mea mai, pe te mo mea mai ke Porokalamani, te matatau atu he, ka tau toki hoko atu, ofa lahi atu. Malo au pito. Malo siwa.